Turabaramukije nshuti bakunzi bacu muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha ya Nyagasani mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 4 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ni igitondo tuzindukanye amakuru menshi, ni igitondo tuzindukanye amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino. N'amakuru tugiye guhera ku mirwano karabutaka, imirwano yongeye kubica biracika ku musozi wa Tongo muri teritwari ya Rucuru. Ingabo za Congo FARDC zongeye kuvuturana n'inyeshyamba za M23. Amasasu yongeye kubica biracika, imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana ku misozi igera kuri 3: umusozi wa Kanyangiri, umusozi wa Runjenje, umusozi wa Kalala. Aha hose hongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane. M23 irimo iranyanyagiza ibisasu biremereye ku birindiro by'izi ngabo za Congo FARDC. Ndakubwira aya makuru yose, ni nako ndibuze gufata umwanya ngaruka ku makuru akomeje kuvugwa mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura. Ndaza gutera amatako ku itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ryongera gushyirwa ahagaragara na Minisitiri w'itumanaho akaba na umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu ni Patrick Muyaya, wongeye kugaruka ku makuru yose akomeje kuvugwa ku gisirikare cya Congo FARDC. Aya makuru yose ndaje ndayinjiramo nyakubwire 5 kuri 5. Icyo ngusaba ni ukujya munsi ya video ugakanda ku ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu ukayakurikira 5 kuri 5. N'akaga gakomeye cyane, ibintu byongeye kuba bibi cyane ku butaka bwa leta y'Kinshasa muri teritwari ya Rucuru ku musozi wa Tongo. Ingabo za Congo FARDC, M23 Wazalendo barimo kurasana biteye ubwoba, barimo kurasana bidasanzwe. Amakuru yazindutse ashyirwa ahagaragara nuko ingabo za Congo FARDC arizo zagabweho igitero gikomeye cyane na M23. Ni igitero cyatangiriye ku musozi wa Kanyangiri, ni mu burengerazuba bw'umusozi wa Runjenje, dore ko FARDC yagabye igitero iturutse ahanga ku musozi wa Kirara, ariko iza gusanga M23 yayiteguye iyinyanyagizaho ibisasu biremereye. Gusa imirwano yabereye kuri uyu musozi wa Kanyangiri nta musirikare n'umwe wayiguyemo, gusa biravugwa ko M23 yakomerekeje abagera kuri 3 mu gihe FARDC yo abayo bose bakiri bazima. Nubwo bimeze gutyo, iyi mirwano yimuye abaturage mu byabo, kuko amashusho akomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza abaturage bahatongo ndetse no muri Bwito bikoreye amamatora, bikoreye amadomoro, bikoreye amasafuriya, barimo guhunga bitewe n'imbunda ziremereye zirimo kumvikana muri ibi bice, bitewe n'imbunda ziremereye zirimo kumvikana muri iyi mirwano. Imidugudu ikomeje kwibasirwa n'iyi ntambara irimo iragenda irushaho kujya mu kaga gakomeye cyane, kuko hari n'amakuru menshi akomeje kugaragaza ko ahantu FARDC na M23 barasaniye hakigaragara imbunda zigiye zitezwe mu bice bitandukanye. Hari amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara yuko mu mujyi wa Goma, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Goma, hatezwe ibisasu byinshi, ari nacyo cyatumye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru asaba abaturage kudakomeza kugenda muri uyu mujyi, bitewe nuko ngo urimo ibisasu biremereye, bitewe nuko urimo amabombe atezwe mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru kandi akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara, by'umwihariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo burya ngo ntabwo kizi umubare w'abasirikare gifite, ntabwo kizi umubare w'abasirikare gifite kugeza magingo aya ngaya. Igisirikare cya RDC cyatangiye gukora igenzura kugira ngo kimenye umubare w'abasirikare gifite n'abasezerewe nk'uko byamaze gushyirwa ahagaragara. Ni intambwe
igiye gutangira, by'umwihariko ubugenzuzi bukuru bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo IG FARDC bwatangije igikorwa gikomeye cyane cy'ubugenzuzi bugamije kumenya abasirikare badakora ndetse n'abagenerwabikorwa bayo biyandikishije mu buryo butemewe. Intego y'iki gikorwa igomba kugenzura ikintu cyose ingabo za Kongo FARDC zikoresha, igomba kugenzura abasirikare bari ku rugamba n'abamaze gutaha. Itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara ku itariki 31 Gicurasi rigira riti: igikorwa cyo kugenzura abakozi b'igisirikare badakora cyakozwe mu buryo butajenjetse ubunyamabanga ndetse n'umunyamabanga ndetse ubunyamwuga ku butaka bwose bw'iki gihugu. Bitandukanye n'ibihuha bikomeje, iki gikorwa ntabwo kigamije guca intege igisirikare ku rwego rushinzwe iperereza rwa FARDC, ahubwo iki ni igikorwa kigamije kugenzura buri muntu wese ufite ahuriye n'ingabo za Kongo FARDC. Ibi bibaye nyuma y'uko muri diviziyo ya 33 hagaragaye amakosa menshi akomeye, ari nabyo byatumye hakurikijwe amategeko yashyizweho habaho guhagarika by'agateganyo imishahara, nk'uko inkuru dukesha Tazamu RDC Network ikomeje kugenda ibivuga. Inyuma y'igikorwa cy'ubugenzuzi ngo hari icyifuzo gikomeye cyane cy'uko haba amavugurura mu micungire y'imari y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byongeye kandi ubugenzuzi bukuru bwa FARDC bwemera ko gutinda cyangwa gutindiriganya amakosa bishobora kugira ingaruka kuri dosiye zimwe zizasaba ko hagomba kwifashishwa ikoranabuhanga. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru, ubugenzuzi bukuru bwongeye gushimangira ubushake bwo gufatanya n'inzego zose z'ingabo, hakubahirizwa amategeko, hakubahirizwa inzira ya nyayo yahawe kugira ngo iri genzura ribe ryakoreshwa mu bice bigiye bitandukanye. Ibi kandi bije bikurikirana n'ijambo ryari rimaze iminsi ritangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi udaca ku ruhande, ukomeje gutangaza byinshi ku ntambara ahanganyemo n'umutwe wa M23. Hari amakuru akomeje kugenda agaragaza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi hashize iminsi yemerewe ingabo na Perezida Ndayishimiye Evariste akaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi. Amakuru avuga ko muri South Kivu hagiye kwinjira abandi basirikare bagomba gufasha bagenzi babo bari ku rugamba, bagomba gufasha bagenzi babo bakomeje guhangana uko bwije nuko bukeye, dore ko Perezida Ndayishimiye Evariste na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bakomeje kugaragaza ko batiteguye kuba barekera kuba batanga umusanzu wabo mu gutuma iyi ntambara yahagarara, kuko ubusesenguzi bukomeje kugenda bukorwa bukomeje kugaragaza ko leta y'i Kinshasa itifuza ko iyi ntambara yarangira, kuko uko bwije nuko bukeye ikomeje kuzana ibikoresho, ikomeje kuzana abasirikare, ikomeje kurushaho kugaragaza imyiteguro idasanzwe mu rwego rwo gutangiza ibitero karabutaka kuri M23 ngo bayikure mu misozi igiye itandukanye.